تعقیب بره مای قومی کرد زمان ناشکی و دانه تو به زمان ناشکی و دانه تو به زمان کس نده کردن برن کس نده کردن برن کرد جنده بن جنده به قطاعه آلا کردن جنده به قطاعه آلا کردن هم خوردن رنگ کورو شورشی سردکن کنادیان مدارشان سردکن کنادیان مدارشان کس نده کردن برن کس نده کردن برن کرد جنده بن جنده به قطاعه آلا کردن جنده به قطاعه آلا کردن هم خوردن مریو کی مثل دیمان و پادیمان هر اجتماع دیمان و پادیمان کرد و کردستان کس نده کردن برن کس نده کردن برن کرد جنده بن جنده به قطاعه آلا کردن جنده به قطاعه آلا کردن لاغی کرد را گوی سرفی و شیطان بابا خوی نشیدکن تاجی جیهان بابا خوی نشیدکن تاجی جیهان کس نده کردن برن کس نده کردن برن کرد جنده بن جنده به قطاعه آلا کردن جنده به قطاعه آلا کردن کردنون کرد حاضر و آمادنه جان فدانه جان فدا هر جان فدا جان فدانه جان فدا هر جان فدا بینرن هجا ایوار باش و خوش دیسا امهارنا خالق کنوش پروگرام ما زمان و جیان مجاره ما یا وی خلق لسر و شانگیری و چابخانه کردینا ام بهیوینا کو ام هفره دمک خوش در باس بکن ده دسپیک ده ام سپاسیا و حمیات کن که هونه الما تماشا بکن و ام سپاسیا هر دو حوالی خوی هجا عبدالباقی حسینی و خورشیدی علیوی جیدکن لسر کنترولی کو او مرا گیلکی دوستن لسر ده ام مجاره خوا زنگین تر بکن امی ده میوان ریزدار بهوره بکن میوانه خوا و میوانه و ده ام لسر چاپ کرن و شانگیری با آخوان هر دو مامسته ریزدار عارف رمضان و شیرزاد بسراوی هون بخیر هاتن میوانن هیجا بلا خیردان به زور سپاس سپاس خوش وكو ما قوتي أمير سر روجنامه‌گیریه با آخوان أمير سر ببودن وشانگیریه و چاپ کرنه ما مستا عارف رمضان أمي اشتا دست بکن ما مستا عارف رمضان سال 1964 لباجار شامه جدایک بیا خواندنا خوا لباجارو که عامود بداوی کریه حتی وکالوریا لی پاشترا جبر سدمن آبوری امکو آبوری و بازرگانی و مجول بیا جبر بیا که خواندنا خوایا زنگوی بداوی نکریه لباجار حلب اوتیلک بکرنا مال باتاوی فشرا اوتیلک دی بکرنا و بخاری وقت مگوتی آبوری و بازرگانی و مجول بیا سال 1900 آلوزی وارد چبینه پسگری کن آبوری مجبور بیا اجدا بارد خرایا و باری خدایا ولات امارات اولو دبی رونشتیا الور بشتی چند سالا کاریا دیسا سرلنگی خواه بستکنا اصلا نزانم چما دنگی مدفقاری ببورن حوالي ما يكنترولي ما مستحب الباقي نظام سدا مش منع أنا شوية دنقل من الفقري وكو ما قلتي ما مستعرف رمضان بشتي كان صلاة دبي كاريا لسلنجي خدي سابسكني وروشاويا أبوري ديسا قالكي باش بيا اجبر فيا كي خوستيا تذهب عليه خورا لور سازية كي آوا كر بنابي سازية
سما افسازی بیا و بجن بنگه اش چند کردی را روشنبیریا کردی را و سما وکو سازی مالپر بی و چاپخانه جی بی گلک پرتوک اش همی مجارن چاپ کرنه د پشتی سازیا سما روندا کردی چیکرن الامارات و پشترا مالا کردی جی و گلک آریکاری بگلی می کردرا کرنا الامارات والهمي دبرن كردستاني نهذا ما ام لسر كارو خباتاي باخذ او بخوا ان ام جيب برسن وحجي عارف بخوا لسر كاري خوا وسر كاري رافندي ويا سما ويا معلا كردي باخذ ديسا تبخير هاتي ما مستعارف رمضان زور سپاس دەستپێک gelek پیرۆست کەم vê bernamawê xweş peyv hêvîdarim bibe stêrkek li ezmana dunyê hemî û her çar perçeyê Kurdistanê bo ragihandinek ciwan û xweş û wekî ku guh li zimanê Kurdî û hemî çalakiyê Kurdî û hemî edebiyatê Kurdî dikin. Spas bo we tevda û her kesê gol ser kar dikin. We gotanî ziman ez çûm îmarat destpêkê heştê û niha ما مستهمه بس ازي دسبيكي ازي برسيش تبكم بجتي باخذي هكر از نبي بس بري از برسي بكم از قالك سباسيات تكم براسيم نافي بيف تي فيش بركو ازانم روشات يا تندرستي نقال لك اساسكار جيبي دما من اخوست بي ميباني ما تقوت تبليكو از تبلي رقهاندني نابم از نزيكي رقهاندني نابم وروشام يجي نقال لك اساسكارا لي نقوت منا وتبي ميباني ما براستي افجهي شانازيه وكيف خوشيه الجمه سازیا سما جسازین سرکا و گرنگن ددیروکا ویجا و چاندا کردی ده ده چه کاری لسر سما با آخوی حاجی بله سما yani damezrandina aynat xwazim ez behs kim ji çi hat wextê çûm îmarat min kesek Kurd li îmarat nedîtin. Salekî man min Kurdek ji wê de nebû ez pêr bi Kurdî baxivim. Ege hûn zanî sala notadê pêş wextê ku Sedam ketibû Kuwêtê de telîfonê Sûrî jî menewê bûn. Yani heta gom telîfonek da ba Amûdê dva bû sê çar roja ez li bende telîfonê ma bama. Mom ez gelekî dirêj nakim ez min hes kir ez Kurd nabibînim Kurdî pêr baxivim. Ew bû ku piştî wextê min berxwedî hêdî destpêkê me hes kir em Kurda li hevdû kom bikin. Medî bes ew rê heye rêka ku em karibin dezgehekê çekin elektrînî û em nav hevdû de em tawasilê bi hev re bikin. Di rehmetiyayê wek bîranîn nebîranîn wextê nû Şêx Meşûq Xizneyê wefat kir me civatek li dar xist li Hotêla Holiday International ku em protesto bikin vê karê got pê nîzama Sûrî ew pê kuştin pê şehîd bû. Li wê de Doktor Aladîn Cengo mamoste Edhem Hisso Doktor Ferîd Sadûn mamoste Ebdîlkerîm yani gelek mamostê delal û hêja li wê dekê bûn got em hes kin tiştekî wisa bikin min got piştgiriyayê dikim. Ji wê me dezgeha sema me li dar xist û hêdî carim ketin warê çapameniyê sala 2004 me dest pê kir. Me nêzîkî çil enwana me çap kir hetanî dîmayîka ku ez li îmarat bûm. Hemî roz û bîranînê Kurda ji sînema Amûdê ji bîranîna Cumhuriya Kurdistan mehaba ji Serokê Mela Mustafa ji Şêx Saîd Bîran yani ev çalakê wisa hemî me li dar dixistin. Xêrî wê jî çalakiyê navxwe me Kurdê îmarat hemî me dawet kirin her heftê li hedîqakê yan wîtêlekê bevdûr kom dibûn îmarat bûn yani her du heyva car em dîsal îmarata dî vedgeriyan 3500 reqemê Kurdên li îmarat êgo ji her çar perça ji hemî dinyê 3500 reqem cem çêbûn.
gelekî berfireh bû caliya Kurdî jî li hat li darxistin di dewra di dua de intixabata de ez dengê bêtir mianî wek serok ez hatim hilbijardin û wê îca bi navê caliya Kurdî bi navê dezgeha Sema me pisada çalakî kirin ji nav wan çalakiya eger kesek bavî ya birayî ya diyariya bavî emrê Xwedê kirba me jêr rûniştina Fatihê me datanî دوێ yerê me gelek hevdû didît û li gel wê jî çalakîkî esas hebû ku me di hundirê Sema de wê çexek Faiq Brahim Yusuf jî rêz û ihtirama min jêr egana guhdarê me be ew jî têkelî me bû ew wî bes karî wîna danûstandin bi Kurdê li Îmarat re dikir her kesekî got wezîfa vala cemlê heba ji Faiq re digot Faiq dadixist ser malperê jî xelka got mihtacî kar ba lê digeriya me ew bi kar dikirin me karî bû di wan çend sala de nêzîkî 405 vîzê ziyara û îqame me ji bo Kurda me çêkir xeyrî tedrîba wan û xeyrî ku me gelek sedan jî me dan yanî bi kar hatin dirêka Semarê em hêvîdarim ku miletê me ji me razî be axa welatê me ji me razî be ku me karî bû tiştek bi kêmanî kirba wekî pêşmerge îro pêşmergeya xwîna xwe dirjîne em jî wekî pêşmergakî li xwe nerin welew 1% ji pêşmergeyetiyê ku em karibin çand û hunera Kurdî li pêş xin û em karibin pirtûkê nivîskara ji wan re me çap kirin ji ber nivîskar gelekî bi rastî yanî ne li ber çavan e yanî kes guh li wan nake û xastan em wekî Kurdê Rojava bi taybet kes tune bû guh li wan bike kes tune bû dama wan bike bilakis şerê wan jî dihat kirin û şerê pirtûka jî dihat kirin hêvîdarim eger pirsgirên dijî li cem hebin ev tişta li cemê min طبعا rêz û ihtiram bo hemû kesê got Sema kar kir hemû kesê got piştgiriya Sema kir cenabê te û mamosta vîşkakî ewana ew piştgirê me bûn ku destpêkê wan bi rastî fedla wan ser me hebû ku wan mixetetatê xwe de mextûtatê xwe de me ji wan re çap kir hêdî heta ku em hatin naskirin Mamosta Xelîl bi rastî xizmetek gelek mezin kir دوێ li Qamiş li nav Qamişlo û Helebê û Libnanê çapkirina pirtûka û anîna wan a qaçax û gihaştina wê na wan pirtûka heta destê xwendekar wê me wekî dezgeha Sema me tenê seda 7 ya 8 ya 10 seda ji wan pirtûka me ji xwar dibir ew jî medya didan biradera û dosta û dezgehê li Îmarat wekî Merkez Siqafî ya Abûzabî û ya Şarqa wana me li wê de digerandin gelek pirtûk jî hebûn me bêtirî heqê çapkirinayê na me heqê perê tayarê me lê dida ku me derbas kira mesela pêşengeha şarî qawiya Abûzabî ya Kazaxistan û ya Megrib û ya Cezayir û ya Tunis û ya Mesir diriya hindek biradera diriya hindek dar neşrare dar zaman xizmetek mezin bo me kir rêz û ihtiram bo navê mamosta pîra me çû îca yek ji problemê Siraj Osman yek ji problemê me ew êşa min berî 4 sala bûyerek mezin çêbû agirek çêbû gelek dixan çû me jiyê min zûzû nav ji bîra min nayê bîra min Azindek cara jî ez xweşbîr bikim îca çi pirsê tê dîya jî ez hazirim serçavê belê mamosta di pirsê dî jî hene em ê li ser pirtûkê ku hewa çapkirin mijarê wa çi ne û pirsasê jî wê li ser rewşa çapkirinê bi tevayî bê gelek spas mamosta rasta te hingê belkê pirtûka min û ya hevala min evîşkakî ji wan pirtûkeyeke mîn bîn ku hûn hewa ji me re çapkirin û li Şamê çapxaneya Darê Zeman ya mamosta zavayê dêrikê ya ew jî Siraj Osman ew jî zavayê me li wê de ji me re çêkirin mamosta Şêrzad Besrawî tu jî bi xêr re hatî Şêrzad Besrawî ji bajarê Kobanê sala 1988 ji darîk bûye li gundê Qeynterê
خواندنا خویا سرتا و یا ناوین آماده کریه لکوبانه د سال 2006 ده د کلیجا اولیدایا شریعت زنیگاه حلب خواندیه پشتره د سال حتی سال 2012 برای خدایا باجار شامه و لور کلیجا راگهاندنی ده خواندنا خو بردوام کریه د سال 2013 و جبر روشا ولیت یا گلکی نخوش جده ولاد قرایا و برای خدایا قاهره پایتخت مصری و پشره چوا جزائر و استانبول و 2015 برای خدایا ولات دانمارک و نها حتی نها او مالبات خو لور دجین د سال 2019 ده دست بکار وشانگیری کریه و وشان خانه آوا لکوبنه دا مزراندیه و نها او لگل ما مستعاهین العمر بریوانیا و وشان خانه دکن ما مست شهرزاد بخیر هاتی سپاس صاحبی مستنارین بس تبيني كبو 10,000 من راغهاندن خان من كلجا أولي يا شريعة بيجن من بسري نكر شو من 10,000 راغهاندن خان من 10,000 دوازب داويكر بله بس تولي نداني يشمر براسي وقت تشمر ريكر يا مونغو قيت حتى 2012 تخونديا وبشترة راغهاند خونديا نا تدي 1013 السوري در كدم يعني 1012 من راغهاند داويكر 10,000 من دسبيك ببورة سباش بوا سباش بوا بله ما بستا شهرزاد جبري ام درباسي برساببن افچند روز دیده دهبرد آخفن مدهن دایت گلک زانیاریت و آگاهیت لسر چاپ کرن و شان گیریا کردی هنا هگر تکاربی شماره هنا کلستر با آخفی گلکی باج به دسپیکی و حتی نها و حتی چرا ده کاریا باندورا خوال سر زمان کردی و جای کردی و چندا کردی بکن جاره کدین سپاس روتش با کارمند پیف تیوی وشان گله کردی که بحث هرچه پرچه بکن گلکی دمش مرا دبه اما پرتاهی بله تایبه سر روش رو جاوا از دنکمه روش وشانگری یان آت چاپ کردن رو جاوا گله قونا غرا در باس بود مروکانه بجه دما عثمانیه دا پشترا دما فرانسا دما پشتی دما سرخبون سوری دا پشترا دما یکبون سوری و مصری و پشترا دادی بحث هات سر حکوم و پشترا دکتری و بریده دما عثمانیه دا براسی چاپ کردن اسکه کورتایی هر قاناغا که بیجم چاپ کردن بزمان کردی نقد خبو لوی چاقه تپرتوک کردی نهاتن چاپ کردن تاني حسين حزدي موكرياني مموزين چاپ کرد و از باورم رحمیه هگاری هبو خزور رحمتی موسى عنتر وای دیوان ملا جزری چاپ کرد 1919 یا 20 بو ددم فرانسیا دا خواندن به کردی نقد خبو ل چاپ کردن کردی قد خبو چاپ کردن وشان کردی قد خبو ل خواندن ام بجن هو کردن یان او خلق اینها نبچوک و کسی خواندن دابا یان پرتوک هاتبانا ناف دستان هاتبانا دانستاندن کسی دابا هفته یک جبوه ند هاد گرتن نقد خبو ل وشاندن و چاپ کردن قد خبو دما دو دما فرانسیا دا گلک برهم ذاتن هبو میر جلالت بدرخان هبو مل رمضان بوتی هبو مولود پیغمبر باورم چاپ کرد تیپن عربی بو مل خلیل سیرتی هبو احمد خانی نوبهار بچوکان وان هاتنا چاپ کردن رچید کرد ویجی رزمان چاپ کرد او دما سرخبون سوری دا چلو ششان ام بیشن حتی 58 کو یک بونم سوری و مصری چه بو دوی دمه دا پرتوکال احمد خانی هات چاپ کردن یا جیگرخون هات چاپ کردن یا رشید کرد هات چاپ کردن
ل بهتری پرتوک دیوان نجکارخون ادادن چاپ کردن تیپ عربی بون و دوی دمه دو بهتر زمان هات پاراستن دخلك إن أوليدا عرب بيجن تكايا دينية العمود تدي قال لك شيخ هبو ملا عبيد الله هبو شيخ بشير هبو ملا عبد اللطيف هبو وانا هنكي زمان باراست نا چاپ کرن بو نا وشاندن بو ل پرتوک ناف دست وان دا بخاندوان خو بخونرن خو نویساندن دان ایکو خیز کرنا وان مخدا وان خوش بو جبو پرتوک تنه تا یک پرتوک تدیتن جبو او یکا جینا چه یعنی ناف دست وان دا به بلاف کرن د بینجو حیشتان حتی شیست و یک شیست دان دما یکبون سوری و مصر یک سر پرتوک بکردی قده خبون تدیوه دمه فرمانا کسیم پارتیزان و کسین دویجه دا خبر دان دما یکبون سوری و مصر گلک ایش گلک آسانگی دیتن گلک هتن زندان او بارم او قناغ هری زحمت بو دروش روش آوادا حتی دو وقتا بحثی دا بهتری و وقتی در فتح بود يعني تند و دمه دا یک پرتوک هات شاب کرن جمیل بحری کنه هبو پرتوکت پندو شیرتن کردی چاپ کرد لأوجی به تیپن عربی بو و دیاریا ناوی چه بو سروکی مصری دیاری جمال عبد الناصر کرد بو تن یک پرتوک بو پندو شیرت بو تیپ عربی بو و دیاری جمال عبد الناصر کرد بو ده وقت بحث دا گلک قونا غارة در باس بو هناك جي يعني دوی دمه دا تبال يعني بسال 10,000 من تبال من ما مسعرف وروش وشغي ودديت يعني شاود هات شاب كرن جاره لشام دزي لشاب خانه كده هات شاب كرن ناف بيروت لي دخلن ناف اسطنبول لي دخلن نجبو كاس ند دوان كاس برسناكش كود دريهاتيه دو يعني خازم في بيجم بيتر شاب وشاندن كسايت بون دزگهتنا بون تنه سماحات دامزراندن تدي الدروا بو جارنا كار شاب كرن الوالد كرن و كومباندا كاوا هبو البيروت هبو الوالد تشكنا في خوك دزگه ندهاد ناسين تشكتنا بو ده حتى دما ريفبريا خسر دو دما ده پرتوکین کردی گلک هاتون چاپ کرن ريفا بو در فت چه بو او پرسکریکن چاپ کرن او ترسا کنه ویسکار بو خوش بو چاپ بکه کارو به یا نکارو به یان بگرتن اوا ترسان نما براسی بیترجی لو داره هناكي بالاد زمان كردي او برتقانا قالك هاتن شاب قالن جبلي كون بيجن برتوك نرخ بلند بون لنا او قيمتي وان شابو ل وك شاب كرون واشاندن لو داره دما ريفبري خسر دا باش بو هناكي ترسرابو وشاب جي تربون دزگه شاب كرون لو داره هاتن چيكرن هاتن دیتن نه روجاوا دما ريفبرد وقت دزگه وقت ام ناسکن دزگه چوات هيده شش حفت دزگهن تایبت هنه بيجن نگری دای ريفبري یکیتیا نویسکارن روجاوا یکیتیا نویسکارن کرد سوری یکیتیا نویسکارن کردستان سوری یکیتیا نویسکار و روزنامه‌وان کردستان سوری یه روشنبیران گلک شیبون وانجی بلکی نکاروان نوشان گریه اوجی کاری کن کار واشان گری کار چاپ کردن بلکی هنکی نسوجه وانا هنکی کسان به وی کاری را بنتن نه یان کمن اونا بی کاری کن توایی شلر هیا وقت واشان خانه روجاوا کارد که 2016 بو از باورم ها دامزراندن ذاتن یکمین بو پشترا 2000 هولدان دیشه بند واشان خانه دنه بون بجبیر نکم جبو کداوانج هبو دار هبو چاپک د چاپ سه چاپ خوابون سکینی و هنار هبو و انشان چاپ خوانه سکینی تفدا وانا پروژه کسایت بون تنه کس بیراد بون نه پیشگیری و کسیم به پیش دابن وانتنه بون 2019 آوا چه بو 2000 بارم 2019 بو یا دسپیکو 20 بو نقش چه بو لنقش وک واشان خانه پرتوکا یکم کردی سال 2020 چاپ کرد
زي كارم بيجم روش حتى آنها وصايا. بله سپاس مامۆستا بینەرین هێژا پرسێوە وا دەگهێن من و بەس ئەس پرسێخوا میوانی خۆرە بداوی بکەم هون ئەزێ پرسێوەجی بێژم شوا بکەم دا ئەو بەرسڤاخوا بدەم مامۆستا عارف سەما وەکو سازی دەهات ناسین نەتەنێ سازیە یا چاپخانە یا چاپکردنê وشانگەریê بەلێ وەکو مالپەرژی دەهات ناسین وەکو me gotî dema hewa revenda Kurdî çêkir di wê demê de jî mala Kurdî hewa şevbêrkin berfireh çêdikirin navbera nivîskarên Kurd û yê Ereb yê îmarat yan wa deverê dî te çawa dikarî ji me re ser vê tiştê biaxivî dengê te girtiye dengê xwe veke چێبوو دەنگ ئەلۆ ئەلۆ ئەرێ بەلێ چێبی مەبەستا me bi damezrandina sema li Dubey bêtir ew bû komkarî bin têkiliyê bi xelkêr bikin em nasnama hewiya Kurdî jî wan bidin naskirin. Îca Dubey ciyekî wênî taybet hebû ji ber 184 cinsiyê diniyê li Dubeyê rûniştîne. Ji wextê me rûxsayistan em hatine Kurdistanê Cenabê Serok pêşwazî me kir Cenabê Serok Mesûd Barzanî gelek kêfayê hat gotî dewletekî wekî Dubey hûn karibin karekî li wê bikin wê baş nû rûxsastan dibû min rûxsa pêşekirê ez bawerim ev suretê ser min jî her ew ez û Diktor Elan li gel Cenabê Serok min gotiye zihêvî darim neser kaxatê tenê bimîne min got ez jî wade didim min ku malê xwe ser bidim ez ê bikim got bibe saziyek gelekî binavû deng îcar me gelek têkiliyê xwe bi Ereba jîrkirin di wê rêyê re îmarat jî dewletek dizane ji helbesta ewa hez dikin helbestvanê Ereb ji Şêxê îmarata ji mamostê Erebî li wê de ji Filistîniya ji hemî caliyata me gelek şev li dar dixistin bi navê şevê Kurdî Erebî elhamdülillah me gelek necahet lê yanî şevek ji wana evîşkakî mêvana me bû mamosta Cemîldarî mêvanê me bû û li gel gelek mamostê Ereb jî heta şevekê reîs şairê milyon navê xweşik bîra min nayê ew xwe jî dawak bo evîşkakî şand û me Umsiyat Erebî Kurdî li Abûzabî me kir li gel wê jî meselen bo caliya Kurdî me evaya me çap kir bo zimanê Kurdî zarokê wan li îmarata fêrî ziman bibin li îmarat li gel çalakiyê hunerî jî me gelek klîp bo Safqan û bo Şeyda û bo hunermend serêkaniyê hebû nazanim navê wan bîra min nayê meselen ev ya Safqan bû me jêr çap kir ev Newroz Şivanperwer û Mamoste Bengîn pêk vebûn ev jî Nasir mamoste Ciwan Haco û mamostekî ji Rojhilat yanî çalakiyê me bi rastî pir bûn em gelekî bi xwe jî diçûn û spas bo xelkê golgel me bûn û xelkê got piştgiriya me dikirin طبعا xelkek jî hebû dijî me bûn yanî nediştin em geva xwe bavêjin car car digiya merhelal me gilî dikirin yanî gilhekî ku eva karê siyasî dikin û tu zanî li îmarat karê siyasî piça qedexe bû bes me karî bû berdam kir ba bi piştgiriya mamosta û biraderê ku welat parêz û spasiya min ji vê dike heta îmarat heta ku bike ew ku çûn Ewropa û ê rojava spasiya hemiya dikim bele سپاس خۆش مامۆستا مامۆستا شێرزاد
وكنت ديار كري برسا عولد ام دسبيك دو كما ديار كري وشابخانه آوا كريه لباجاري كوباني وكما بهستي كما بستوى جفي شابخانه كهون اليكاريه وبدن نویسکاری کرد هون الیکاریا زمان کردی چاندا کردی ویجیا کردی بکن حتی چرا ده هوا کاریه هون الیکاری بکن و پیشروج دجی هوا چه دانیه برچاوه خو چه اوایی هونید بکاربن خدمت خو بردوام بکن برسا بردا بلكي تشنهنا مجبير كربن يعني بلكي مبقوتش يعني قالك هولدان كسايتها ون شاب كرني دا قالك كسان كار شاب كرني كم كسب وندز جهون لما مروق نقرأ نافلي بكي وشانجري يعني رحمتي سيامت إبراهيم شاب كر ما مستشيرزاد أفر سفال جمنن بس فرسي مبداوي ببن ازي فرسي بينا راشته بكم غمناكي بس خوازم اما بس انا بس هما برسبا وشانجري كما وقت شاند نا وقت هولدان كسايت بله ما مستشيرزاد برس غانا من بس همات دي برسين معنا ابو ياوري دوغرا بجا امي فرسي بينا راشته بكن وت باخفي هجر عزيزنا به باشا دبي كلامك برس خد ورا بك بله مشترك قلت واتشاب خانية آبا كر لباجاري كوباني وقور زانياريه قوغهاي من مبستا و ياسرك جيبي آبا كرني أو بي وهن أليكاريه يعني بسكاري الكرد بكن كرتك خشاب بكن وهن خزمتا چندو وجاء وهنرا كردي بكن حتى چرا دهي هواكاريه هون خزمتا زمانی کردی و وجایا و چند کردی بکن و حتی و هوا چیدان یا برچاوی خود پیشرو جدا فنکاربن بهتر آلیکاری بکن. براسي بلكي جار هيك ومرد بيجي ما بس يا أرماج جكار ما خدمات چند كردية يك دفكرك ومرو دزگاه که خیرخوازی وگریه و چه پرتوکار مرو قرب چاب بکیه یعنی مرو قرب سال صد پرتوگی چاب بکیه و آرمانج یک وقت بازرگانی یعنی ای وشانگر چنا به بازرگان بیجی براستی شاشه جبر وقتی کار کسایت به بجم چه خاص پره مرو هبه و چه خاص مرو قویم به پره خو و داوی وره وقتی مرو هر تشت به دست بردست مرو به چاپ کردن و هر تشت به برانبر به جبو ویا که جاره اره آرمانج خدمت ل تبکی نکی بچاوه کی بازرگانی جی ام دبی مرسله بنیرن شما چاوه کی بازرگانی جبو بردوامی هبه یعنی او چند او من به او پرما او تشناف دست ما هی وی کاری ام پید کن اگر کو ام به بازرگانی چاوه کی بازرگانیش به نفکر و نچنا مسئله ام تو باویژن و کوبانی دیجن آرمانج خدمت بیتر ام خدمت شاو بیتر ام بالا دکشین سر چاپ کردن پرتوکین کردی خدمت ام وک زنجیره که وک خلقه که ناور روجاوا و دروادانه ام کار لهندر روجاوات کن لباشور بلکی کارک هفبش لبا ما مستعارف کر قاع سما چگر بلافترن هلبت الباشور جهية وها كارمال أوروبا تواهي جاره برهم ما دكين أمريكا وإسرائيل أرمان جيفايك أم قربا خلق بالنظر إن فيسكار و خونر چه خونر دروا به و نویسکار لهندر به برهم ویل هندر ته چاپ کردن آدیان أوروبا و چه کو خونر لهندر به و نویسکار دروا به برهم نویسکار کو دروا ته چاپ کردن ناگه هندر ولد ویا آد دیانیا سیان جبر هنه کی زحمتی چاپ کردن هنه وقتی که نویسکار برهم دنویس یعنی گلک حواله ما هون بردی کاری بکن ترساوان نه نویس هندم بوه و چاپ نویسینه و چاپ و پروتوک چاپ نرخاندنه یا هجای نه هجای او ترسان ندخار ترس دخار و چاپ قربه دزگه که ببینه پروتوک چاپ بگیه گلک کس هبون
بلکی غراض خوی مال دفروتن پرتوک چاپ دکن او پرتوکاج به برانبر دهات داین بس بو تشي نویساندی لسر رفانمینه و به چاپ کردن و راستی دما بوری دا بهتری دیگه 80,019 ما دست کار کرد سال کنی و گویا جه سالک ام کرونا را در باسون هنه کی خبات ما نه خبات سس بو جبر چالاکیتن جبر ت درفتن کمرو کار به پرتوکان بگردینه تنیا پرتوکال بگردینه وکی پیشانگاه هانا چه دبون تدی پیشانگاه هات راوستاندن پیشانگاه هولر هات راوستاندن یا همبورگ هات راوستاندن یا فرانکفورت بارم چه بون نقاربون شبانه وقته هر وها پیشانگاه وارات عربی چه دبون اوج هاتن راوستاندن هنا کی بهتر زوری مدور دادید هنا کی ام بیشهان ام پیکولیان و چه تشتی ما چاپ کریجی دانینه ما تشتی جیبه نحر کنده بار 27 برهم هبون ما 27 چاپ کرن ج 27 برهمان بلکی ما 27 پرتوک فروتن و ویروش قال كي باشا دما مقوت هون اليكاريه وخدمتي دكن ما مستا شیرزاد تبي راستا كنا يا خير خوازيه اللي قوري ما بهيستي قوري زانياري جمن كهون اليكاريه بازرگاني جيب ليسكارا دكن يعني هون كو امبيجن يك بيجي كابين $100 بدل ما هون صدا صدا جواب سينن ابن زانياري دستيمدا مقهون اليكاريه دكن قريب از ناخذم تكهم هندري حر پیمانه که امنیس کاری که چاوا گردن ل جار هي كتبهني از بجمه جار هي نيفس کار که خاطر پرتوک تبدا ای بین يعني شکی واشن خانه تتنه بس واشن خانه بکار ساز کردن پرتوک عربی و جر پرتوک چاپ که عربی بيجن جهه تنفيذيه يعني ام پرتوک وک ملف وورد ام دستینم و ام دکن پرتوک ام دادن چرو پلسازی به برکسازی به ادیتوری به ردکتوری به تفدوی کاری ام دکن او نویس کاری قد خوازه برهم ای خوبه هلبت ام بیجن ام بیجن ام بیجن نرخ برهم چ قاصابه تفدو او دادی ام سدی پنج وک جهه تنفیذیه دبن کداخه بلکی جاره ام کار خوش جدکن جار هي نویسکار تنه چند پرتوک جر دبن پنجی پرتوک و 100 پرتوک به یدیجی 500 پرتوک 450 چی او جمره تنه نویسکار هنکی ام بیجن دبه عالی کار هلبت نویسکار نه هنج ام پارا ددن او جی هيا انها نویسکار هي تبکی نکی کسن وی دخونن هنا 500 پرتوک ته چاپ کردن 500 نامینه يعني پرتوک اگمر در باسبو یا هیمن یا ماموستا جان باپیر رومان هیمن نما ده هفت ماهان در رومان نما تن انها بارم 18 هجمار تن مانه نویسکار گیدن هبه ناو دنگ خواه یا بلی ناو دنگ خواه جیت خواندن کس نه هنه پرتوکی وید گرن دخونن هلبت وقتی بیجه از نیمونه ام بیجه از 500 یورو خوازم ام بدنا جبر البرامبري 500 يورو بلكي 6000 يورو جي كاري ما دركبه يعني نحر نيفسكار هي ام جد السنه نحر نيفسكار هي ام ددنكي بلكي نيفسكارك هبه باوكي خوش دنيفسيني وتشتري خوكلكي بالكيش منجي لا اما وقت دزغا وقت كو او نيفسكارا هين ناف خوتنا بيان هين كسنوي ناسنا يعني هين برهم وين خواندن هل بتوي كم ورنا فروتنجي نورمال کو ام بیجن ام نکارن بار چاپ کردن و پرتوکی و شاندن و ام هلگرن سرخو ما بستا شهزاد ورده بلکی ابني بيسكار قلماوي بنوساوي قلكي خرطه ونافاروكا برتوكاوي جي قلكي خرطه ونو شنو هذا سبيكري يعني انا جي كيف نجي بس نكاري شابكي هوني علي كاري بكن امنو يعني تد بيجي برهمين بيسكاري نافدار أبيها بركينا نافدار بركينا نافدار ببي بس نافاروكا برتوكي قلكي نرخ قلكي خرطة اللي مخابن جناي برتوكا خط شابكي وري بيجي ما بستا شيرزاد مدبي هون شفرت شابكن اللي بهري منين أزبدم هوا
كارن 400 برتوكاجي تشيكن تاني 45 كي بدن من ويدي هون شقرة شوا هون بفروش هون كيف خونه هون چی بجنی ده؟ نه برای هر تشتی نحر پرتوکا جمعه ته چاپ دبه باشد پرسخ تتشکل پرسکر وحد بالا من نحر پرتوک جمعه ته چاپ دبه و پرتوک تیجی دچه کمیتا مرخاندنه چه زمان عربی چه زمان کردی به از نیمانه سر کسی ناینم بس نمونه ام بيجن ما مسن ناري نقم رجبرت البيش مني از بيجم تديت مجموعة خوي قصصي مرة شاند أبون دهيف نوصابو بري شش بروجا مشترك قلت مقو أوكي أمل سر الكار بقنا يعني نكو تبرهمج مرة شاند يعني بصير مني وقت تفيكو نارين عمر بيجي بركي فبرهما نهي جابي تناس كنافو دانجي خوهاي عري قلام خو خورت برهمي خو برجالي كي خورتن بركي فبرهما نلقوري برهمي بربي او نلمند من او كوميتا نرخاندن بله ما مستشار زاد هي أدبج ليه تنكل جنت لواز بيا كي صحيح بيا ما مستشار زاد غمنا كي أمهرن جم ما مستعارف لو بشترى أمك دكاري بدا تمام كي برساخة ما مستعارف تشوا روشا چاپ کرنو وشنگریا کردی دبینی و امی دنگي مشو بله بردام کا دنگه تو چوبی بله لما قلت نحر برهم كي نفضل السما ودش شابه هنا كي ام سرد ساكن جاره برهم شش مهاجد ميني حاطاني كوميتا عند خاندن كاربه بداوي بك خاندناوه جبر نجبر تاني برتوغا كشش مهان درجكي درجه داد ميني حتى كوميت كاربه اي بري بداوي بك وبغهوي من نمونه يتاوني بريد مهاتج مرشاندبو تفي برم تشتا خاندن و كيف مجرته بس نورمال برهم هر كوميتا عند خاندن سر بسكنه اريانا و يكيد دوان وقتی ام بجن آرمان جامعه خدمت و نویسکاره یک سر از کارم و بجم نویسکارن روجاوا والد منن اما جوان را چاپ کری یک جوانا ما لیراک سوری جوانا ساند یعنی دلار و نه یورو و یا تواهی تنها یک پرتوک هوا نویسکار گو از خوازم از چاپ بکم شخوار چاپ بکم برهم پرتوک تفدا جویرا اما نورمال مرو سر حساب بی چاپ کش بلیوی الوالد ورقات السوريش كاسين استانديه نجم بسينن وقت برهم كوميتا نرخاندن سر ساكيني وبرهم اوكي بو نورمال ام برهم ام باري هل سر مليخه جبو چاب گرنه وكي عرب بجن ام تبني بكن برهم هي ام تبني كريه نويسكار برهم خو يكي بويا يكم برهم نويسكار نويسانديه وماجر چاب كريه وما تبني كريه يعني اليكاري بجم جوي بيتر نابه وجار هيجي نویسکار هست چند برهم خوابنه بس برهمش مرا هاتی عرب کیفه ما ببدله ما بیاله امنو کارم برهم تبنی بکن هینه که مرا بوی آلی کاره بله مانا اتخاذن بجم بینه را و بجم ما مستشرزاد جی پرتوکامن برهوک جیروکی من وک نمونه گوت جراست گوت امریکا مجبری ده هیواری کر بس حتی نها دستی خونه دایده و هی نخوندیه جی جبر او نوالبی از بجم تاني حفتي كاش شوبي دركي ما مستا شيرزاد نحاضر بي وحتى برتوكا من هي بنك تاني ده غوتا من غوكا ازي بخوينا بقول اخوانا خوينا اتبركي نافنيشاني بقهرم ده بين مجال ريكريا نوكا ويبدس خندنا برتوكي بكي داشاش نوي فهم كرن تقو افدهي بتدايما وبلكي قبول لكن بلكي قبول بكن وصا برستك سربت تشجي هيا واشتوي يخصن ببرد بيجي كينايه الخاندنه امي ببرد برسيش تبكن ما بستعرف ما قلتي تشوا روشا چاپ کرن و شنگریا کردی دبینی و ام چوا دکارن وی کاری
پیش بخن جبرکو از مدت دویت شدهیا و کاری سما براستی جهه شهنازیه ما حمیایه و جهه رومتیه حتی وکو نهاجی. بله از منعمه دوید هی وقت زحمتیه ده وقتی گو مخابرات او نظام دادو ما و پرتوکی ما حجز دکرن و ایگو راشتویت کتا زندانا ده سپاس بو خوده ام جوی زمانی درکتنه انا ام بچکی خوشتر بونه طبعا از براستی یعنی به مبالغه و یه وکی مامستا شیرزاد حتی بن ترس لسر پرتوکا کردی و چاپا کردی نینه اویشی و مامسته ما دار زمان از جارک دیناوی مجبیر کر مهم بیجم ایرو تخستن جارک دیجی مگو جارک دو روش تیوی دی مگو دو جارم زاگرس گود سه جارم کردستان تیوی کردستان 24 رو داو اتم بیجم دا خواست دکم جدولمن دی کردی بچک بغیرت بن بچک زکاة خوا يعني ولو كي ما يجي افغوتن بس زكاة خوا بدن بو زماني كردي بدن بو فان افي كو زحمتي بينن وفان برتوكانا تشاب دكن از بهيوي مباشتر ببه ولو بچك يه خوندواني برتوكا جيكين بونه بهتر فيسبوك تعدكر يعني نوكا وكي مال برا سما كرجي او ميواني مني جاران وكي برين نمانش بر خل بهتر تكفي فيسبوك و افيدي ده بس از بهيوي me de باشتر به الفيدا وكي يكتيان ويستران لهوليري يان دهوكي مامستا حسن سليفاني ريزو احتراما من بوي قالك حتى حدك باش مزنجي صالي 20 تا 25 تا 30 پرتوکی چاپ کرد بو روشنبیر منی روش آواب تایبت او جیجبر مثلا کرونا و فتره بچکی سکنین از باورد کم جارک دیجی دی پیش خم تخصیر ناکن هیویدارم وکو مگو همی آلی کاربن کو اف زمانی منی کو لهر چار پرچه کردستانی یا که مانی لسه پرچه کردستانی کو تيش شروي تكرن از هيدارم كو خلق الزماني خو بخدي در كيفن لبرتوكي خو بخدي در كيفن لفان دار نشرانا يا علي كاري عم بكن حاجه بس برتوكا بكرن دي خدمتك مازن بونا بكن بلي ما بستعرف راسته خویایا گلک ترسا رژیم سما هوی سازی سما دما 2008 هوا پرتوکا من چاپ کرد هدی کل وقت گوتی دار زمان یا مامستا سراج عثمان بیت ناویش بیت که از ناوید بجم گلک استنگی اشقا استنگی سرما هبین ازو باب زاروکا لی گوتر من گوات چاپ کریا و ناوی سما لسرا ما بهستيا كونارين عمر قالك بيونديه و بسازيا سما راهنا وبرفندا كردية إماراتي وتقالك كاري خراب دكي دجي رجيمي ودجن زاتشوا مگو براستي سازيا سما تنه مگو متفرتو هفره چيكرنا يك من پريودانا بعربية وأفا كردي يا سمايا تبيونديه مباننا بسر مسنجري وما مسنجرينا براستي 2008 حتى 2011 قالك تعداري المبخبي خبرت يا دما او پرتو چيتكن هو قالك او نوزيدتن استنگيه هو ديتن هو قالك زحمتي ديتن افجه شنازيه ديسا اجمره ما مست اگه اجازه بدم بدقائق ترسم جبير كم ما مستعدنان بشير كتا زنداني بله يعني وقت كردستاني ما جناب سروك دي وغيرها ما عدنان بشير في مواقع دريجي زنداني دشت مثلا بونا مولا از دي پرتوكا يكمين يا مامستا عثمان صبري ما دو سي چاپخانه يا عربي ما تخستم چاپ بكن يعني دو ترسيان چاپ ندكرن مثلا از دي فينا بو دستنشان كم بسر باخ حقر بني دقيق قلق مهمه هذا سياحة في ذاكرة جبل الكرد نبيسكاري مي جار دكتور أحمد خليل بريوي تاريخ الكرد في الحضارة الإسلامية تشابكر
کو کردا چند آلیکاریا اسلامی کرد دوی د نقیده وی چاپ کرد که اسلامیات چند تعدل کردا کرد هر دو جهات نخوندن هر دو جی برفره لإمارات والكويت ولوانا هاد بلاف كرنو عالم قالك يجي راسي بونكو براستي شوا إسلاميات تعدل كرد وكردستاني كرنا إجاز بيم سرفي السياحة في ذاكرة جبل الكرد أفا ما براكي مزندان ما رخصاوي نال سوريستان كمال سوري تشابكر بس وقتی خلاص بو از دکتم سر تلویزیونی مگوس پاس با خودی اپرتوکا ایرو لمكتب سوري تيوز عندنكو بأمر وزير تربية عفو وزير ثقافة توقيع كريو ما تشاب كريه كو أفا ذاكرة في سياحة في ذاكرة جبل الكرد أفا اعترافك نظام كو جبل الكرد لسوريا هي جبل الكرد كو جاي كرمينج كو عفرين دناف دي وبيشتي ما هو او قوتنكر افرتو كان حمي هاتنك شاندنو وبدو دكتور احمد خليل كتم حتى رحمتي باذي من برنا تحقيقي جرى دوي جرى كي بو برتوكا السينما عمودي بو جرى دويشي بو في بو قوتي باذي قوتي كوريتا خوازي كركوك كي نو لسوريا جمارة شيكا يعني براستي زحمتيني قالكي تون بون مثلا الجماعة سباس بو ماموستا ابراهيم يوسف خدماتك ما ظنكر افي برتوك برحمتي سيداي عبد الله ملا رشيدي غرزير كركو دروجي خوني تالي دي حالويني ابوريجي بجاكي خرابوچو او مقابله خوشك بيرا كرو برتوكا ما تشاب كرو ما بلاف كر يعني براستي زحمتين قالكي ما ظن ما در باس كرن بس جارك ديشي نظام تلميذ وقريانا الامارات ما افجي تشابكر افا ستيكر لهمي جاليا كردي لسر سياري خدا بونكو ناف جادا خلكي جوان برسيد قوتي افا على كويدي مدقو على كردستاني بله راسته لا بجمت يعني سما ببي وقت ترس شوارع يعني حتى مقو قال لك هزن اولا كاري هرقاو دهات نجمش خوش بركاري ما وهوالا ما افينجي جاركي ازوي بهفر بين ام مقو مهر قامش لو كارنا بكن باي ما هات يكشوا اندامي اولا كاري رابي افين قونا هات شبلا ويا تكاري ونينا اجبري هما بهم طيمنو نارين بكفن مقو خيايا كردستان افاكرنا كردستاني وخراكرنا ولاتي سوري سر دستمنو تمايا ما قلت يتشبلا ويا تشمهن بلا خشمه بناكن جو تبلا منينا بس قلي وعملتي وهنا رابورا بهوا هل ددن ودبيجن هون فيكاري تكون فيكاري دكن وهون مالا خدا نارون ما جو غمناكي هما قلي ما افتسر ما قلت بي ما بستعمل شيء براستي سما قلكي قد غبي الجمعة وبس تشتانا في سما تيدا قلكي جيت ترسان وتعداريجي الوا كسادكرن ما مستعرف برسبا برسام ياسي بجمت ندى أنت دات وقتها ما قلت تتشابه نا تبرسف دا ببورة نها مورن جم ما مستشير زاد طيبة مندين تشابو وشانجيرية هنا تذكاري جمرة لسر فانتشتان بأخوي شو طيبة مندية هنا اجبركو اجبري تيت واج روجي بوري تدقو نا يعني تشابخانه هي يك برتقي خوجر دريكي لهي يك وشانغير هي وي تشابيدكي وي قاباوي هم هنكي تسربا تاخبي بايقل كي باجبي يعني لو ماكو وقتي ام فيجن الروجافا وشانغيري وقت شانتنه بلكي مروشاش تفهم كرن هنا كان بيجن فلان كاري چاپ کرنه کر فلان کر اره کاری چاپ کرنه دبو و کاری کساد بس نبريك و پیک بو داگو وشانگری تیپ کابنری او دوی کاری د پیوانن وشانگری هبون لنبون گمانی در کاری وشانگری دا وشاندن دا دوی کارمند هبن نه کسی کار وشاندن نبکه وک وشانخانه بناس کردن دبره دا تدي كسك بيجي كارك ايميل شينن
ام بجن ساندی لسر ورد شماره بشینه تاني ام ورد دستینن و ام پرتوکه دکن دستی یه نویسکار او دما کو نویسکار کسی که ببینه و جرو برگه ساز بکه یا نویسکار کسی که ببینه جرو روپل ساز بکه و کسی جرو ایه بکه و لیو گره بکه او کارا نما کار نویسکار کاروی نویساندنه نه کاروی برگ ساز به و کاروی روپل ساز به و کاروی زمان ناس به دبه نویسکار دبه هر حال دبه زمان ناس بجی او يعني نكو شنا به نویسکار زمان ناسبه لجو نه خاصن نویسکار زمان ناسبه جار جاران کسنا خورد ند بجن برهما نویسکار فلان نابودن گه نویسکار برهم یودا چند شاشین رزمانی هنه یعنی او نویسکاره او رومان نویسه وی رومان نویساندیه وی برهما که زمان نه نویساندیه کو به شاشتی تیده هنه و دبر سر شاشتی وی مرو وی تهمت بار بکه او نه کاره وی او دبه دزگاه هان کار باشاندن که دبه باوان کسی که به نوی خو ادیتوره او ادیتور او پرتوگه ودگری او پرتوگه سراس که وقت لیوگه وقت سراس کنن بگود وقت طیبت مندیه یعنی کار باشاندن مامستا شهرزاد دیسادن چول جمتا و بینری مجی گلک پرسی واجتا هنه براستی مامستا شهرزاد دم چو دیسا بله نظام جبا مدهش کدی از نظام اشباط کومیتا ام نبی نرخاندنه بلکه جاره این نویسکار کمرو جربی کومیتا نرخاندنه وره بالا وی کش قیمتی وی کم دکنه کسک هوی بنرخینه ایجاد پرسه او کسی بنرخینه کیه او پرساج ما تیگرن او کیه وی ما بنرخینه یعنی او کیج من مستر هوی بنرخینه مثلا نولویه مثلا بیوانه هنه جبو چاپ کرنه که و برهما دیگه آسا خواندنه دیگه آسا چاپ کرنه لینا نه حد برهما وره چاپ به و پشتراجی روزه که برهما که وکی لوگوی آوا سرت بخونه وقت خونه تو بیجی اف برهما نه هجای چوبا چاپ کرنه نه هجای چاپ بوبا جبو ام جوه یکی دربا خوشوه یکی درباس کن کومیتا خواندنه بیجن هیا او کومیتا نره و برهما چاوایه ارید به نو پشی ارید به ام پیمانه که الگله نویسکار ام دارد خون لحف کرنه که چه آوایی به پشترا چه با یه ادیتور کار خود که کاروی ادیتوری تنه کسک ده کسانه سه کسانه چه زبان کردی به چه عربی به وانا ادیتورن کسک های برگ سازه کاروی تنه برگ ساز دکه حتی ای برگ ساز که روپل ساز ناکه برگ ساز جداتری روپل سازه پشترا روپل ساز هیا او روپل ساز که پشترا بری به هم هر چاپه به هم بیسل نویسکار ودگره پشتی ادیتور دبه و پشتی روپلاوی ساز دبه یه نویسکار برهم دبینه اوا برگه اوا برهم هاته ساز کردن وک روپل و ولو هر چاپ کرنه که تتی بینی باوی هنه لیتنم اوکیه نه اوکیه تشتکیم هیا لینا برهم دو چه چاپه جولو برهم وشان خانه درد که و ایجار یه وشانگیر کاروی نه چاپه یعنی جاره ام هینه که ام تشنهان ام تیدا شارس بن چاپخانه جداتری وشانخانه جی جداتر یه کاره هونی کسی که به لازم ناوی بلاف کار با کسی که برهم بلاف که لأوروبا تا دیتن حتی لدولات شرقی جیتنه یا شرکات توزیع یکو کار وان توزیع تنه یا اره کار وشانخانه نشره بس کسی که دنه های کار وی توزیع دبه او یا هبه جبرد ناف کرده دا شرقی تفدا کسی کار خود توزیع تنه یا او وشانخانه کار بلاف کردن اجرا به کار توزیع اجرا به و مگو وقت پیوان وشانگریه ایجار جبری وجیته کینگی دزگه ناورد به دزگه وشاندن لینا برهم نه تنه چاپ کر تو بوی وشانخانه و تو بوی وشانگر برهم دبه پرتوخانه به بلاف کردن برهم بو کی ما مستعارف گفت برهم وان د چون دگهان پیشنگه هان چه پیشنگه عربی چه پیشنگه دروا تنه نه برهم چاپ کر و کت پرتوخانه کدا و لجیکی ها دیتن کسی گیور بر او
ناوی تناب وشانگر برهم بولو نه وشاندن یان ناوی وشانگری نه تنه برهم چاپ کی نویسکار به تنه خوش کنه برهم چاپ کی برهمش لبا خب برگه ساز بکی روپل ساز بکی و به چاپخانه ری خب وشانخانه نخه یعنی کار وشانخانه وردا نامینه بس کار وشانخانه جداتری کو هر برهم چاپ بش بلی چاپ به او کار کی دینید کی او کار کو برهم چاپ بگینه خونر آنها نورمال برهم کو وقت از چاپ دکم ام بیشن الهولره ما چاپ کریه برهم کو وقت نگی آلمان و نگی خونر او کار من او کار وشانگری اسپی نراب او پرسکریک ورده يعني مرو كينجي بيجي وشان كار وشانگریه لینا بله زور سپاس بامست شیرزاد نها پرسه من ابداوی بین امنها پرسه بینری خوی هجا جواب کن براستی بینری مایرزدار ادریس عمر قالك تشتري كرنا ما مستا شيرزاد بجيت دس جسالة 1998 حتى 2002 من قالك برتوك بنافي دار بافت من شيكرنا للسر دوزا كردي ثمانية كردي وعربي برتوكا قاسم له كسايتي اشتي قفتوي بيراني نجار خوين للسر عشيرة كرداد الجزيرة ده ودبيجي دار بافت 1000 نوتو حتى نوتو الألماني ما قالك برتوك تاب كرنا جوان برتوكا هلبستفان مزقين حسكو ويا هلبستفان بيوار درشوي وهناك برتوك اندجي بكردي بعربي وبيناريما ادريس رخناكي المجي ذكي دبيجي حق السر نارينا كوغلكي اف مجارخه برفره نكريا براستي ما مستأدريس من برفراناك مجبر ميفاني من اسبرساش وادكم واز مجاري دانم بيشيا ومجارا خلكي او برفردكن تشد بيجير سرواتشتان ما مستشير ذات براسي ما مستأدريس كده كويجي هبو من نظر براسي كو تشتكبو نافي خوشان خانه با بو پرتوکن چاپ کربون بر پرسیوی هاتو بو گرتن زندان دیتو بو ما مسادریس بو من اوج نظر بو پشترا او برهما هانکو از بو برهما فيري كردي بو دركت اوجي ما مسادریس چاپ کربو بافت چاپ کربو ل دیساجی از دوباره کم نه بافت دهات ناسکرن وک وشام خانه ل پرتوکی هانه چاپ کردی دا جارک از و ما مسادریس ام سر وکی سکنی د پرتوکی هانه چاپ کردی دا جینه بناو پرتوکخانه ریزان هاتیه ناسکرن جینه بتشکیدن سراده نویساندن او جهینه کیش ترسارا و داوی ترسارا خوب پارز تعدل نه و داوی جهاد گرتن تیرا خو زحمتی جدیدن ل نظر حتی کی جارا دایم رو کاره بجه بافت وشان خانه بویان الگوری پیوانی وشانگری مرو لیدین ناگه آسا وشان خانه لیدی ساجی خودی کد بون و روجه بلکی ازو تعملو داخلی مشتر گفت مگوت ام بکن نکن کس نه بری ما کار کردن اونا بونه زنجیر اونا دوات دمی هانا تشکیبر مگوت دمی عثمانی دا و دمی فرانسیا دا و دمی سرخابون سوری و یک بون سوری مصری کس نه بون شوتین کس نه بون خواهشه هاندن زمان پاراستن کار وشاندن پاراستن وانا هیچ کو وقتی ام بگن وداره و آنهاش مگوت او برهم کو از پی فیری کردی بوم ما مسادریس لسروی کدی تو بوی کار بار چاپ کردن رابو بو اونا بون خلق ما بین دو دماد کو ام و کارا بردوام به بلکی اونا نبانه ایرو و کار میجی نکارو بکربا حوالی ما یهجا ما مستبراهیم یوسف دبیجه سیامند جی به چاپی مجول ببی دبیجه کوبارا زانین آسو و صلاح برواری و عمر کوچری و دیلاور زنکی جی باجی بچاپ کرنه مجول بینا و دبیجه زانین گلک پرتوک
وشاندنا وشوان الدبرتوكي من ديسا هبالي ما إبراهيم يوسف دبيجي رجيما سوري إن ندهشت كو أفشاب خانة شبيان ريدان ندى كسين كرد قالي كرد كو شاب خانة يا تشيكن دبيجي و دار الزمان جي قالي كي رولاوي مزن بي دوي دميدا جبريفا بويرا ما مستا شيرزاد اشترى دبيجي تشتكي نابيجي ناز خزم تشتكي دجي بيجي منها نما قلت قالك كسانه بكار چاپ کردن دکرن کار چاپ کردن رادبون بلکی مرون کار ناو همو کنه بالا مرو بیشه یا مرو همو کنه کار بناو بکه اسکارم بیجم کسی مل شامی رو دونشتن جبلی سیراج عمرکو شری ویجی جبر شامی دما ویجی هین چاپخانه ناس کردن ویجی آلیکاریا کس ندکرن جبو کار چاپ کردن دما سال دنودی حتی نودو ششان حشتان قالك برتوكين كردي جالية وزارة راقهاندنه یا کو تدی الولاتنا هنا یا چانده او بر کار وشاندنه او بر پرسنته ده و هنا جي راقهاندنه لسوري وزارة اعلام بو قالك برتوكي كردي ريدان جوان ساندن قبول جكرن اري جكرن هاتنا چاپ کرن برهمه دمي هاتنا چاپ کرن يه رزوي اوسي هاتن چاپ کرن موافقه وزارة اعلام یا ماموسته رحمتي سيامت براهيم بو يه دحام عبد الفتاح بو يا ماموسته دلاورز زنکی بو ورگر بو یا جلادت و روجالیسکو و برهمانه هاتنا چاپ کردن بموافقه وزارت اعلام او جي ديسا كدا ماموسته محمد عبدو نجاري تدا بو وي هنكي قاربو و ترخيصانا بسينه الناف قالك راستي بلكي جارنا كو مرود بيجي كو نافا بيجن بارتي میں سیاسی تواهی وانش کاری چاپ کرنے کے لیے بس اونا نہ چاپ خانانه نہ واشان خانانه يعني کووارک هي کووارک وكي ما مسج قلتي زانين هي كار چاپ کرنے کے لیے او کووار انا کومرو تخصص کومرو بحث تخصص کر يعني کووار کار و نه چاپ کرنا و پارتی سیاسی کار و نه چاپ کرنا بس جار ہے دروش کردی دروجاوا مرو خو مجبور تدادیم نجبر دزگه تنبون مرو کار نتکن نه کار مرام انا تشتكو از بيجم وقت بيوان وشانگريه نا ام بحث دزگه هات کنه ام بيجن دزگه هنه کاروان وشاندنه سه وشان خانه سرکه هنه روجاوا وانا کار وشانگریت کن وانا کارمندن خواهنه وانا جبلی وشانگریت تو کار دن ناکن وانا نه کمالک کار چاندید که والبرویج کار وشاندنت کنه یه من جبو از کدو کسی نخوم هر کس نین بناف کردن لازوق کار وشانگری و پیوان وشانگری از بجم کار نه هر کس کو بر کار کو برهم چاپ کردن اونا ناولید بن وشانگر و نجی هر تشکات چاپ کردن کسی هانی کو چاپ کردی او بو چاپ خانه لجبت پیوان تداتنه او گریدای بروشک نه کو از قدر و قیمت وان کمتمه لگریدای بروشک او تدابون آنها نه کار یکیتی نویسکاران کو کار چاپ کردن پرتغال بن اونا کار یکیتی نویسکاران با اونا نویسکار هن اونا دنویسین تنه کار وان نویساندنه مرو بحث تخصص بکه و کسک های دزگاه که کار و واشاندنه و دنویسینه و دواشینه بله ولو کار ده بحث کردن بس وقتی که از بجم کرم بینرامایا هجا گوهر خان مامود بیجی ایرو ناف کردن می روژا آواجی پرزگریکا پروردیا زمان کردی هیا گلو پروژین کمیتان الخاندن یا و کار دیجی بلاف کرنا زمان عربی يعني نبدأ هيا أنا زمان عربي بيجي كوميتا ويا نرخاندني تاني برتوكي كردي نرخيني أن يعني عربي قداغتك يا عربي وهي ديجي يعني ينجي هون واجد نرخينن وهن وشينن از نظرم کومنت یکی بو بس امنا حکومت امنا دستلات ام في زمانی قد خبکن و ام في قد خنکن ام بکردی و عربی چاپ دکن
پرتوکین کردی و پرتوکین عربی جی پرتوکین کو لگوری ام دبینن کو دکن آسیا چاپ کنه بلکه پرتوکا که امسال اره نکن جی کی دینه وشان خانه که دینه چاپ کری ولو بویجی پرتوکا معنی کری جبلی ما کرنا بس ام وقت وشان خانه او سلطه دست مدتنه ام قد خب بکن و قد خب نکن و زمانی چنا به بین نفساندن و زمانی چه ده بین نفساندن هر حال پرتوکی کردی کو ام چاپ دکن جی اره پرتوکی کردی نه نویسکار نوان و هسته هاتی نفساندن هسته پرتوک عربی نه لنویسکار و هسته به هاتی نفساندن هستن کردی نه بله بینرا ما یهجا حوالا ما مزگین حس کو د بجی لکور از تید زانم حاج عارف رمضان و دزگاه سما پر خباتن پیروز کرن جدل ام سپاسیا ویدکن ولی هالبزوانا ما مزگین حس کو امجی ترى سپاسیا حاج عارف دكان براستي ام السركاري اخذين وتقاسي ام باخذن براستي هندكا قلا كار كرنا بس ثاني از بيجم هفالي ما كنترول هفالي خورشيد اد بيجم هناك كومنترين ديجي هنا وبرس هبين خوزي ياد تشمره ري كربان ياد السر شاشه کربا خیا کربان دما خواندبان و مش پرسش میوانه خوا کربان پرسندی هنه نگهانما هف پرس مکریه میوانه چاپ کرنه رزدار محمد صدیق عمر دبیجی پیوانین چاپ کرنه لجم آوا چنه پیوان وشاندن ام بیش نه شاب کرنه وقت پیوان مکود برهم کمیته نرخاندن سر عرب که برهم بگی آسیا چاپ کرنه وقت ناوارو بجبلی و وقت ستایلک هی تایبت یا آوایه چه د زمان دا چه د برگه دا برگا در و انبیان در اخراج داخلی و خارجی امسر ستایلکی کار دکن برگا بر سازگیری بجبان نویسکار مرا به اجبو او برگا به چاپ کرن ام ناکن تایبت مندی امت یاده هاوه لگوری ما دیزاین هاوه ته ساز کرن هر حال برگسازه ما هیه ستایل از زمان تایبت کردی تا دی هنه که پرسکره که مدوید هنه زمان کردی دا که کجان ری زمانه راسته کجان راسته هین ام دوه سریشی دان دوی ناکوکیه دانه داچه کند قرطا وانده تشتی وساده وقت ستایل تایبت مهیه ام لگور خواه ادیتور دکن برهم هیه ام تخواست و بجم برهم هیه جمار حاتیه ام بجن رومانه چیروکه لگور ستایل ما ازمان دبی ام ادیتور بکن مو این نویسکار ما لسد برهم هفدو کریه اوکی برهم بیچ هاب کرن پیش عمل هفدو نکریه یه نویسکار دبی و لگور زمان من نویساندی بیچ هاب کرنه او پرسکره که براستی ایسا از نیمونه سرتا بینم تو پیش منی چطوری اثر کسی که بینم آنها پرتوکا جمعه شانده به زمان کردیه و کسی که این پرتوکا جمعه شانده به زمان کردیه از هر دو پرتوکا چابه کم سبا یکی کاروی رخنه وانه و هر دو پرتوکان دینه بر هفته یعنی 20 پرتوکان آوا بینه جبو کار آوا بینه بر چاو کاوا کارا چاواد بیا چه به هر پرتوکا که کردی بر زمانه که هاتو به چاپ کردن تناس که او ما ستایلک چه گریه ستایل بوک که تایبت ما ام لگوراوه ام ادیتوریا بتکن گلک نویسکار نافدار جهنه مجموعه چاپ کردیه ما گوتی لگوری خو ام ادیتوریا بکن یک سر یعنی اکو بلکی جوی کار کردن داد که و جوی کاری فیلم که یک سر گوتی اما ام نویسکارن ام نزمان ناس ام نزمان زانن او کاروه وک وشان خانه بعربی به سیاست نشر باوهیه اون گورا خوابونه بکنه بس اما لسر ناواروکه وک نویسکار لسر ناواروکه کسر خنایتت که نسر رزمان کانارین عمر چاوا دنویسینه دا دنویسینه لدا دنویسینه ام هی پرسکره که دا و را و و دانه یعنی هین امجوه در نکدنه یعنی
مشكلة مثلا كنت نویسکار رومانویسی و تخواوک زمان ناس ببینی کسک هی کاروی زمانه ام بيجن لغوية كسب كاروي زمان برهم به برهم رزمان به هلبت استايد خو نادم سر برهم بخو هاتي رزمان چاو از رزمان خودن مثلا ود عالی زمان دام بيجن سر گود بیوان چاپ کردنشن بله پر سرمره بوریه بس براستی حوالش مرا نری کریه لی گوری من نخوند بینرم هجا حوالا ما مزگین حسکو ده بیجی ده بحثا کمیتا نرخاندن که امتکارن بزانن کینا کسین کد کمیتا نرخاندن در جمعه اگر درفت هبیت کاری بیجو اگر درفت نبیجی هم ناکه نها کمیتا نرخاندن خو نه کسا یان ده کسن سی کسن و تم اون لگوری برهمو مرات لگوری نواروکه برهمو چیروک به کسک هی کاری وی چیروکه یعنی جبو کار با مجی نبی کوکتیل ام ناو هفدو نخن سه کس هنه کمیتا نرخاندنه نه کمیتا خاندنه نه او سه کسانا کو برهمک گوتار واره دبی بنرخینن برهمک چیروک واره بنرخینن برهمک رومان واره بنرخینن هلبست واره بنرخینن برهمک بیردوزی واره بنرخینن بخو اما او کار ما دبی کوکتیل يعني كوميت نكسك يندك كسكس تاني أونانا وتش برهمتين أونا دنرخين كسك هي نمونة دي سنار نعمة كاريوي تشيروكه برهما تشيروك أزددم نارين دنيري بس برهما هلبست أزددم أم ما مستعرف أو هلبست فانا لا إيه هلبست فان نتشيروك نفيسا إيه هلبست فان نرومان نفيسا كاريوي هلبسته شنابه أو برتوكه كتشيروكه بنرخين يعني واتيكو كوميتا ونبس هرجار هون السر هنا كانت سكنن هرقاب هون وادقهرن أندامة نعم دقهرن لقوري برهمة القوري برهمة أم إيه كوميتا تنهر بجاردن بله عربي بتشب كردي به بله بنرامه هجاد ياسي باند بيجي هون آریکاریا نویسکارن کردکن اوجیش ما مست شهرزاد ریا و دبیجی تنه یه روز آوا آن اروپا جی یعنی هون آریکاری ورکن آن تنه کسی نمی روز آوای کردستانی رونشتی نها لی روز آوا تایبت آریکاری نه آریکاری هم اما خب راستی اما خو هین کسک ما كسك دبي او بشتر ما او علي كاري مره بك وقت ما مستعرف قلتي كسنا هبن كو قاربن بشت يعني قاربن علي كاريه بواد از گهام بكن اما ام بيوستي ما علي كاريه هي بس لغور ماجي لغور نوف دسمه ده لغوري ام قارن ام دبن علي كار ام دبن بشت نفيسكار لغوري برهمه لغوري درفتي هي نفيسكار رجاوا تواهی موکی مگوتیه ام بنا علی کار بحر آویدا یه دروا لگوری نویسکار لگوری برهمه از خوازم تشکیل بیجم باش هاد بالا من آنها وقت ما مستر محمد صادق عمر گوتی بیوان چاپ کرنه برهم بلکی جار هی تجی نویسکار گیرد بیجی تی سرفه برهمه تی مرا علی کاری 300 یورو بکیه و یه دنیج ام باره براکنه بلکی او ببینه 300 یورو كل سال جوب سنتر به راتب بی مهکیه لبرهم بری هر چاپ کنه برهم نه نکو وکش با نویسکارت برهم داره چاپ کنه کسی که روپل ساز که او یا پرکی سروی روپل سازی دستینه کسی که برگه ساز که هر برگه که پرا سر دستینه کسی که کمیتا نرخاندنه وقتی پرتوک دخوینه و دنرخینه نه پرتوکه که دوسته که من از پرتوکه چاپ کم وجمر بلاش بکیه برگه بلاش بکیه یا روپله بلاش بکیه اوا کاره ویا کارمندن کاروی دوه وشان خانه دیه ویا مه جاره 7 پرتوکا دنرخینه مه 12 دا 24 پرتوک یا روپل ساز کردن مه که 24 پرتوک مه که کامل خدای برمنه ویا نه بلاش که گو کارمند ایجار پرجی لیدشن يعني او 6 ديوري كو ان فيسكار مرد به علي كار جوي 6 ديوري 10 ديورو مصروف برتغال داره هين برتغال نتشي چاپخانه يا هند به ملف جوورد حتى به بي دي اف او مصروف به برتغال 10 يورو
بله سپاس براستی ما مستعارف بهتر پرس شیرزاد را هاتن اجبر او آخذی و خیایا هنک جبیر کرن و هنک آنین بیراخوا بجا هر یکی تیت آخذی و شمر زانیاری خوری کرن کو امنا بجن ما مستا شیرزاد کتی شاشتی ده بس گوتن واجی کار کریا و براستی من نجبری چند روزا مترس ورا ریکرنا يعني ما دخلت كو ما مستشير زاد وبرسي خوالي نفيسكي يعني استر وشان خانه يا وشاب كرنا بري حتى هنك نفيس باي قال كي باش با بينري ما هجان نور الدين آزاد خوزي حواله خورشید یا تو حواله باقي هون برسي بيجي قال كي خوش هون دان نشمر الشاشيه نشمر ريكن وقال كي باش به وبرسا بينما هجا محمد قاسم جبراستي او جسر برابوري من نكاري از جب خدان مجبر از گه خدادم میوان خدام از برسه بخوینم اسنکی از نما ظالم چد بیجن و بينما ما هجا دجوار توفيقي قالكي اسباسيا میوان ما حج عارف دكي ودبيجي كاري سما سازيا سما كاركي قالكي جرنج بي ومحمي امد بيجن خوزي بردوام باش بربيه كي ازيد برسيشتا بكم حجي عارف ازي بيجم بشرو جدا يعني اوجي بروجيك يتيكو ديسات چاپخانه سما تنوب کی یانت چاپخانه کی دیچه کی وت وکو بری آلیکاری نویسکار مرد کی و نتنه بنویسکار مرد کرنا ها پرسک یا بینره می هجان وردین آزاد اوجی هنرمند کی می هجایا دبیجم گوت گو بله هوا عندي سر دبيجي حجي عارف يعني قال لك نافدارة وبده سمينار كردي ويا بارتيزاني ويا شاندي شيكرنا دبيجي حتى دما هنرمند مزن جمال سعدون شوي كوچا داوي د خوارنگها و اوتيلا كابيتول ده شيناوي داني سپاسيات دكي ام سپاسيات دكن بينري ما هجا هنرمند نور الدين آزاد نور الدين ببورا آزاد نور الدين ويا ما مستم محمد قاسم جي ادجم يجي برسكي جرين كربي خوزي او جي مديت باوي قال لك باش با ما مست عارف ديسا اسبرسا خو دوباره كم بروجي تدنا عن بروجي تنا كنت تشروج د ديسا چاپخانه کی یا سمانو کی انته کی نوچه کی ات آریکاری به نویسکار و هنرمند و روشنبیری کرد را بکی بله زور سپاس بو کک آزاد نوردین براسی وگو کک آزاد آنی زمان امرونه نشتنه یعنی جوخت امج دبی هاتن امات موتیلا کپیتول مدام ازراند قاعک مترخان که بناوه سما هیویب که مانی دو سه چالاکی مهنه ایجا چه بو امزاکرنا پرتوکه که به چه بو سمیناره که به چه بو بریو برنا يعني فيربونا زمان كردي به نوكا مثلا بيتري بصدان يعني كسياتين حتى برزي بلنجي بوكي قنصلة أمريكا وقنصلة فرنسا وانا لهندري دزقها سما دفيري كردي بون لها وليري بآليكاريا ما مستاريز وسيرا سلابوان ما مستا هوزاندر شوي ما مستا خال جميل محمد اوانا بردوام هر مو روژه هینه روژه جمعی یعنی زمان کردی خلقی فیر دکن به مقابل لوتيلا كابيتول لقاعات سما ايجار وكي چاپخانه براستی کوهمه دبي هاتن كردستاني او كارو او فايده نما يعني دبي يعني همي قهداري هجاز زانن من دبي مطعم هبو شركة تجارة عامة هبو حمل ونقل هبو لهمي شاخمة للصيني والكردستاني والدبي أو فايدة مجويد كير من همي أو بيتري وي فايدة من السر برتوكا أو داتاني نو كام هاتن كردستاني كارنما ما أبو تيل داني مخابن بشتي صالك 11 سر مهات 3 سالامان بيكار ما صالك خبات كر آگر گرت صالك هات گرتن ما صالك دي خبات كر
ريفراندوم هات الريفراندوم بيروز طبعا، بس ري هات قرتن لبر سياحتي والبر اوتيل والبر ميفان نما ومطار نما وفلان عم طالك جارك دي رونشتن جارك دي مصالك كاركر جارك دي او هات كورونا هات دور ب انسانياتي حميم ملتي الدنيا وحميم انسان ان شاء الله عم خدي متى جي بباريس جبر فيجي بتشك بلكي نافي سما دوري جوهاك جبرجو حيش معهم تبدل مالي خرمش تيبون بس ام هر بردوامن بس از باورك هر کاتکی ساعتک جی لجیانا مدمینه از ده هر پیشگیری چند هنر کردی بم چند هنر پیک و نه بس تنی چند جبر هر دوشی هفدو تمام دکن و خودت عالب مده از بهتر بدم از زیدی بنا يعني انه كان مثلا بو نمونه دكتور علادين جنگو برتوكا كن فيساند حفت هيفي ام بيجن كورونا مقالك علي كاري بيركر من حسكر او شرف دابام بوك السما مجير شاب كربا او بخدو برتوكن هر برتوكا كتشار صد صفحانه قالك مهمه سير اعلام الكرد في سوريا او ماموستي وملا لجگر خوین و ملا احمد پالو حطانی مدرسه سیداکو ماموستا شیرزاد اسپیکی دسنی یعنی بحثی کرد چاوا رئیسگرتین زمان کردی لید هات کرن مدرسه عمودی مدرسه ملا سیدا او ملانا حمید وان پرتوکا دانه من حسكر جي يعني مقلك سيرة وان ملا رحمتي بابي مشتي ديو مامي موزلامي متكامو بابيري مو خالي من وكيش عائلة جار مقلك نافي في سيرة تاجي مج دكتور علا راني بس دكتور علا قلتي والله أظن بحالي ونخش وتيل قرتي وتخسارت بوي وديندار بوي دكتور علا بخد شاكر سبيروز بايج دكتور علا جيردكين موس حزدكم إن شاء الله وضع اقتصادي كردستاني جو خوش بي ماجي بير خوش بي بوغم كارن بيتر خدمتا چاندو هنا كردي بكن بيتر خدمتا زماني دايكا خبكن ام قرضاري في خاكن قرضاري في زماني زماني بو خدا بيروز بمداي خدي تمريت ادريش كي حجي وكداتا هر ويبميني وام بهبينك وقلقلي داناتا قلقلي وبردواب ميني براستي قلقا بحثا دكتور بشار مصطفى كربلي سلاف وريزي ما شويري جهنا براستي دكتور بشار جي تخسير نكر يكشفا دولة من ديمي كردا يكو قلق برتوك چاپ کرنا و پرا نستاندنا تبي وي برتوكا جمهور دريكي وقالك يا آلي كاري بني بسكاري ماركريا حتى وكايروجي ما مستعارف براستي قالك سلاف اشترتين ما مستهجى عبد الباقي حاج سليمان ما مستى عبد الحكيم احمد ما مستدري شي عبد العزيز بيجي بنافي خو بنافي جواكا كردي سلاوي مشتري جهنا ما مستدرويش تجارة تخسير ناكي براستي شبيف تيفيرا وتهرد بمري وجواكا كرديجي سلاوي مشترى هنا وجواكا كردي وش حمي كان من ديورا هنا وسلاوي ما ايش اهوال ما هيجا دكتور علاء الدين جانغو ريجي هنا براستي جبريدة حتى انها خزمتا ويجي هيا ويقلك خزمتا تشاندو ويجايا كردي كريا ما مستا درويش عبد العزيز بيجي خالد جميل بكن ميباني وخبلي از بباورم بلكي خلقا بينو يا بيرا ان يا بشتيوي و حوالي ما خالد جميل ببي ميباني من دفي بروغرامي دا وامي قلكي كيف خوش ببن حوالا ما يهيجا ديلان شوقك بيجي از دخوازم سباسيا سما كرد وما مستعارف رمضان بكم اجبركو فرتوكا من يا اج تركيا هات ورقراندن عربي دريا وان را هات چاپ کرن سلاوي نبيسكارا ما هيجا ديلان اشترى هنا ديلان شوقي سلاوي ما اشترى هنا حوالا هيجا ديلان او جي اجبري دمكي ميفانا مبي راستي وكو ما قوتي انا زانم ما مست شيرجو بندست بينري ما يهجاد بيجي ما مستعارف ودزقها السما لقل هيوانا كابيتول بخباتو ديروكا ويجيا كرديفا هاتيا قريدان
بله راست ما مستعارف نمایا بله از حسکم ما مستشیرگو ريزو سلافي مجيري از حسكم تشتكي بيراي بينم او جيراني ما بالعمودة الف بيا كردي برايوي فرهاد هوبو من فكر براي بله ما مستشيرجو بله از بله ريزو سلافي ما مستشيرجو روجي فرهادري وصدر رحمت برايواني مظن ببار امري خديكر بله سلاوی مجیش ما مستشرگو اجبراوی و مسافر هادر جهانا وش حمی کارمند و خدمتکار چاند و وجایا کردی براستی کی کار بکه ام سپاسیا وادکن او جهه سرفرازی و شانازیا منا هر یکی جهه خوا هر یکی گوری کارین خوا هلبت محمیه دوی ام وی کاری بکن لی هنگ جه پینوسا خوا هنگ جه بریکا خوا هنگ جه وکوتا دسپیکه دا گوتی پیشمرگه هنه هر یک شما پیشمرگه یا خوزی هر کسی که کرد ما خواه ببینی پیشمرگه وکوتا گوتی راستا ام نگر استا پیشمرگه یان بلکه سالی صده ده اوه کو خدمتت کن نگهن کاری کو پیشمرگه دکن لباش هر یکی خواه ببینی پیشمرگه چاند و ویجا و دوزا کردی و گلی ما و ملتی ما ما مست أحمد محمود برسك جما مستعارف إيرو السما تشالي كار جيرا بيويستا دا وغيري تشالكيا وايا بري ما مستعزاد ناوي مكريه مختار آها إجا از حسكم بس دعاج مختار بكن مختار بريچه بم دي چلاكي وگره خده بي پره چلاكي بري و ناچن قالك يا باشا بس أدبيجم جبري نها يك بينالكي ما هيجا بناوي سدي أوسف أنا زارم تشغوتي بي خوزي هو دي سفا قراندوا دبيجي تو زحف دلالي وك آوازلالي جدورو لالي ملكي هلالي زماني كردي أبي زماني كردي رد بيجي برباشا تجي هرهبي وقوتني تجي قلق خوشو زلالن باران بارف دبيجي سباسيا سلافي خضريكي شورا سويسرا ما مستدروش عبد العزيز بيجي هر كسك القوري پروردايا خويا سنجيم والقوري ابو سلايا بنقهي وبقياني كردايتي كاري خوا دكي وبردوام دكي بلي راستا هالبسبانا ما مسكين حسكو دبيجي ريزو سلافي ما جبو براي دلال شيرزاد ودخوازن ببيجم نرخاندنا هالبستي نقا كاركي حسانة باشا كوي نرخوان كيمي استا هالبستين من با هون اتشد بيجن بابورن اسبتشكي خواوديت كم حتى بتشكي قوتن هورن حتى اشوار دخوينم مگوزلیک دانی اجی بس هیچ خویای گوزلیک کی گله کی استورتش مرد و حتی انباج ببینن ما مست شیرزاد چود بيجي راستی کسی که کمیتا خواندن دام بیجن یا مرخواندن دام اوجی نکو کسن هانا يعني بأسك جيلك بلندن يعني اوجي وقت ما مستمزجين وقت ما مستنارين اوجي نفس كارن مانا يعني كاسمك كردي دنفسين لجوري كو أمد بينن هل بس كسك جوانا فلان أمبيجن تيدا جهاتي يعني نيرناوي هل بس أو جافي هل بس هنيكي قوينن أمد بيجن أمددن وي يعني فان نتي واتايك وبرهما هانك وأوي كسد كوميتا نرخاندن كسك دو كسك وبخونن وبيجن ناجي أصلا شابية نتوي واتهيك أو راس نهل بس أو كسين فيسان ديجي هل بس ناس ناكي بلكي مسألة برواج بلكي هل بس بخوا قوي بكسك أو ديوانا ين أو برهمان خاند بيان لسر نخاندنا بسكين بلكي أو نقوين به يعني از خوازم في بيجم نكو أم
حكم المطلق دست مدية و برهما هيجا و نهيجا برهما كو نهيجا تيواتي تور بجار دانش نبي بي چاپ کرن جي كدين بي چاپ کرن و دنگ کی خوشي بي نكو برا ايكو هلبست بنرخينه ج ماموسا مزگین و جهاتی تر به یا نه یا ماموسا مزگین جهاتی تر به ل توای اسکار بیشم کسی شهرزاد بنرمي هدو هبالي ما دلال عبد الخان ترداري جد بيجي كك شهرزاد هون شوا ما في ددن خاكو هون برهمه كسكن بيسكار اوايكي وجهي هون بنرخينا نظرم يعني ان ماف چاوا ددن خو پرجمت کرن یا پرج نویسکار دبه یا پرج شهرزاد چوا ماف ددن خو هون پرتوك نویسکار اني كسكي يكساتكي هون اوايكي وجهي بنرخينا ريما مسنرين انها او كسكو خديك كيف فرصة هبالا ما مسجين بيجبر ولا بيستكر أو فرصة ريك إنها حتى خديك كومنت عم بيجن نورمال عم بيجن أويا نفيسكارا أم ناتشن باوي برهم وي بزورجي ناس الكار أم بنرخينا يعني أم شابكن لناكن برهم جمرتي كسي جمرت شينه وك بيفانن آوا وك شرطو مرجن آوا واتشتب مدايا خويان كرنا باما كوميت هيج بو خاندنش بو نرخاندنا برهمه نویسکار بری بشینه زانه و شرط و مرجع آوانه ایجارویت مینه دشینه ناشینه او مافده منه ام مافده نخواه هل بتنا مافه منه از ایرو بیجم نارین عمر ننویسکاره نارین عمر نزاره بنویسینه او برهمه جمراته اثر برهمه سکنم تنه به برهمه يعني کار من لسر دیروکا نارین او قصار بید نویسی او قص برهمه خوهانه او نه کار من از بنرخینم نه کار من از نویسکاری که بنرخینم او برهمه جمراته از و برهمه دخوینم كوميت هاد نرخينه جبو وك من آوا برهم جمرد بيد أشابكم لناكم أو نفسكار جمرد شينه أو مافد دائما جبر برا شرط ومرجع ماذا خياكيرية باما كوميت هاي جبو خاندنه جبو نرخاندنه برهمه نها يعني بس برسا داوي ما مستفيد دا ما نفسكار شوار رويكي بيجي برتوكامن دستي خاند ندا تني شمرة شابكن هون بيجن باما خاندية وشاشتي تدا هنا يعني شي نقوري دليمايا أو بيجينا تشتشتا كوسبة تشيبي ورخنا لي ببن أزبر برسياري رخني وخما هون بوشين يانا هون تشابكر نعم شابناك بلي نعم بيفان ديس أزباركم بيفان مهنا بيفان وشخانة هنا ستايلي وهي وقت نوافاروك بلكي نتشي كوميتا نرخاندنه لقور خاصة كأن نفيسكار لحلبت وك أديتوري وك زمان أديتوري وبرهما كردي بتايبت وهلبت هر با ادیتوره يعني یک برهمج با آوا درکوه برهم آوا تفضل بالجور زمانه کی الجور ستایل کی هاتنه ادیتور کرنه هاتنه تحریر کرنه تحریر لغوی و برهمك تایبت هي و دست به نبه و ادیتور نبه تحریر نبه ولو هر چاپه اوا یکسر نابه بله براستی بینرمه هزار مستعبد التسليم أحمد برسك تكريبي أو برساتية كرن أو برسف واوي دايجي دانيا بيفانن واتشنا جبون الخاندن ريزو سلاف أف قوتية تاني جبري أم داوي بكن استكارم تشتكي بيجم يكتيا قشتياني بيسكارو رجل مباني كرد للسورية وكو أم حميد زانن آنجي يكون زانن بيجي 2004 دهاتية آوا كرن جهنجي با يقول لك يعني بيا بنجهك خورت وآسي جيقلك نبيسكارو روشن برارا حتى وكا إيروجي بقلك كارا رابية كارن مزن كوفارا عن روجنامه بينوسانو زمانه كردي وعربي درخي قالك نبيسكار هنا خاصة ابن فشنو نماز ابن فشنو بريا بينوسانو هاتنا ناسكرين بچب زمانه كردي به بچب زمانه عربي به وكو هوند زانن اف چند هيبا با بيف تي في جي وكو كانال تشيبيا ام بهيفينا سبا اف كانال السرب كافي واستوديو كافي بال ولاتكي بلكي ام بجن قام شرو بال المانيا بال امريكا بالنرويج بالكودبه وام ميفاني خو بين استوديو وام حبدوره ام باخذن لتشتا هري جرينج ام كان بجن بروجي كي
یەکیتیا ما هەیە یەکیتیا گشتی و چاپخانەیەکی چێکن ئەف چاپخانە وی گەلێکی ئالیکاریە بدێ نویسکارên me wê gelekî wê tiştê wa biweşînin wê belav bikin wê çi pêşengehên pirtûka çêbin çi welatî jî em ê hewl bidin ku ev pirtûk bigihin wê dê da ne tenê gelê me yê Kurd li seraserê Kurdistanê û hemî deverên ku Kurd lê dijîn va nivîskara nas bin belê weheya em bibin pêşengehên welatê biyanî jî ku em tê de dijîn û welatê hereba jî ev proje ez bi bawerim nêzik nedûr wek mezgînîkî wê bigihê gelê me ez dibêjim pirsê min ji xwe xilasin û yê bînera jî em tên dawiya programa xwe em spasiya mamostayê hêja Hecî Arif Remadan dikin û ya mamostayê hêja Şêrzad Besrawî û ez dibêjim xeleka bê jî Hecî min pirs gelek ji te nekirin aliyê aborî û bazirganî wa de ji ber xeleka bê wê li ser karsaziyê bê tu wekû karsazeka Kurd te çi kiriye tu mêvanekê me dî hene em li ser karsaziya Kurdî û karê te kirî û çi projeyê te hene em ê baş li ser wê tiştê biaxivin û dîsa em spasiya hevalê xwe yê li ser kontrolê Hewdilbaqî Huseyinî û Xurşîdî Elêwî û hevalên me yê hêja Hevdalxanê Tildarî bi rastî ew jî texsîr nake bi me re di hemî xeleka de heker gotinê we hebin hûn bêjin ji berî em dawî bikin mêvanên hêja بله dawî بله از هێویدارم و حەزکم ئینشاء خەوناتە گوتی بچێ سەری تلڤیزیۆنەوە چێ ببێ بەس نە 24 ساعت بێ 23 ساعت تەنێ بن زانی بۆچی بۆ ساعتێک استیراحە بێ ji ber ku ew televîzyon wextê ku 23 saet bi mecbûr e qepatke bigire wextê digire dê ser sirûta heyreqîb bigire wextê vekî jî dê ser sirûta heyreqîb vekê yanî em ê rojê du cara guhdarê sirûta heyreqîb bin ji ber gelek xweş bû destpêkê wextê we dest pê kir we sirûta heyreqîb danî hêvîdarim pêşketî bin wellahî tiştekî xerîb nîne eger wext biznesmanekê Kurdî kir ew jî alîkariya çap û çapemeniya Kurdî dike ez hez kim hûn telîfonayê bo me bişînin firêkin em tawasilê vevdor bikin belkî em kar bin lobîkî rewşenbîrî çê bikin em nabe iqtisadî ji ber em bê iqtisadî piçeke bi zehmet e yani ew kesê ku hez jê çand û hunerê dikin em karin lobîkî wisa çê bikin eger yekîtiya me jî hebe gelekî ne pir zehmetî yanî bo nemûne eve pirtûkek me li Dubey çap kir eve yê caliya Kurdî taybet jî caliya Kurdî nivîskar Ezîz Xemcîvîn e yê ku montaj kir Salahdîn Weteyî yê ku ew jî li îmarat bû yê ku tablo çêkir mamosta Welî Tevfîq bû ew jî li îmarat bû nivîskar jî li îmarat bû û me li îmarat jî çap kir bine karekî çend ciwan û çend xweş e ev bi yekgirtinê bi yekbûnê tê serî hêvîdarim em Kurd bi yek bin û em hemî xewnê xwe pêk bibînin spas bo tevda spas bo hemî guhdar û bînerên hêja spasiyekî taybet bo kesê diş perdê de ego em wan nabînin ego bêtir xizmeta me wetkin gelek memnûnê we me mîn û xweşalî me de zor spas eger çi pirsiyê hebin ê me bi xatirê we سپاس خوش دل مرحبا حجی پشتی داوی جیبه حواله ما کنترل ورن و امید بهبدوره هناك باخفن ما مستشار شیرزاد چی جنته هيا راستی سپاس جبو نارین خان جبو کارمندین پیو تی وی کو اف در فتا ودا ما کاربو بلکی تشتنان جارا که از ورو شروعات کم ورو وی آوایی یعنی هناكي تايبت منديا كار هي مرتشنا حرتش جارنين قلتن هيش تم حرتش تي بيجي لم تركيا خفال افكن سباس بو تماشاوان سباس بو ماموستا عارف سپاس بو تجي بنر الهجاب بورن دنفيسن
جانا برسي جرينج ام دكن اجبركو ام سلافي وحميا شوار ريكن بلكي بدم جميره بمينه هون حميل سرسري منا وهون جهه زغرتننا يكو قول لك اشمره ريكي براستي جهه يعني سرسري ما وسرجابي ما ام قالكي ام جي حسدكن ام بيتشتي قالكي جرينج دبينن كو او بجداري مدبن كو مرد دستينن اجبر فيكي قالك جانا هنك بجن هون دابهن كان بجن دابهن كان بجن براستي ثاني ام برساد بيجن يكو برسي وهابن وبرسي وجرينج بن ام هردا بي برسي ود بيجن دي ساب من القشيده والشفاوه من خوش وحتى خلك بخاطري